Da smo o ovome pričali pre 10 godina, izgledali bi kao teoretičari zavere, kao neki ljudi iz mraka koji žive u nekom svom vampirskom svetu. Međutim, ovo o čemu vi sad govorite i što možemo da potvrdimo je nešto što sada na zapadu i u svim ozbiljnim analitičkim krugovima ljudi govore sasvim opušteno i vrlo dokazano o tome da smo mi ušli u jednu sferu hladnog mira. Znači, završen je hladni rat, sa ideologijom hladnog rata se nije raščistilo, prodato je narodima kao što je naš narod, probali su to i u Rusiji da urade i svim narodima Istočne Evrope koji su morali da budu pokoreni, njima je prodata ideja o tome kako je nastao kraj istorije i kako treba da prestanu da razmišljaju u kategorijama nacije, dostojanstva, nacionalnih interesa i da treba se predaju novom svetskom poretku koji je sad već dobio i svoje ime i kad se sve to razobliči vidi se da je NATO pakt u stvari samo prinudni izvršilac, neka vrsta policajca tog poretka i zato je NATO pakt tako moralno lako napadljiv, jer on u njemu se koncentriše svo zlo tog sveta koji od sebi daje za pravo da u jurnjavi za energijom potre čitave civilizacije, čitave narode, da porobi svakog čovjeka na planeti, da ga učini samo robom koja je za njihovo tržište i sredstvom koje je za njihove manipulacije. Ostao sam vam dužan na prethodno pitanje šta je to što posebnu dimenziju daje NATO agresiji, što smo mi u broju pokušali da objasnimo. A to je podatak koji se vrlo malo i u našim medijima prati, a vezan je za nešto što se inače dešava u toj projekciji globalnih gospodara, a to je igranje sa zdravljem čitavih naroda, čitavih nacija, pa i čitavih socijalnih slojeva i u svojim državama. U našem slučaju, u slučaju NATO bombardovanja, to je ogromno zagađenje osiromašenim uranijumom i posljedice na zdravlje našeg naroda o kojima se ozbiljno ne priča, što su hrabri stručnjaci to u našem broju i na drugim mestima gde su mogli da urade. Kad to govorim ljudima koji su utemeljeni u svojoj struci, u medicini i na ostalim poljima, koji su otvoreno govorili o tome koliko je nastala svojevrsna epidemija kancera na našim prostorima i na prostorima koji su bili bombardovani od strane NATO pakta. To je vrlo ozbiljna stvar, jer tako nešto čak ni Hitlerovo bombardovanje nije moglo da ostavi. Tako da u tom smislu to opet pokazuje koliko je NATO kao jedna u suštini po svim elementima fašistička tvorevina vrlo opasan, jer ima sredstva razaranja koje čak ni Hitler u svoje vreme nije imao. I opasan je zbog toga što on ide tako što anestezira javnost, objašnjavajući da je on čuvar nekih liberalnih vrednosti, ljudskih sloboda, prava, a onda kad vidite, vi u stvari na taj način se ljudi ne mobilišu da se suprotstave tako jednoj agresiji. Agresija je mnogo opasnija, mnogo destruktivnija i najgore je što je u suštini suštinski antihumana. Znači u svom jezgru je antihumana na isti način na koji je to bio nacizam i fašizam. I vi kad kažete borba za energente, to je potpuno legitimna stvar za svaku veliku silu, jer jednostavno onaj ko hoće da obezbedi razvoj i napredovanje svog društva, on mora da se bori za energente. Velike sile sa velikim interesima imaju čak pravo da kažu da se njihova strategija brani i zastupa nacionalne interese na hiljadama kilometara od svojih granica, što je u suštini imperijalna politika i vrlo je problematično u slobodnom svetu. Ali ako prihvatimo realan svet, onda nećemo sebe lagati da toga nema. E sad kad to kažete, to je sve racionalno i u redu je. Međutim, problem je kada vi te interese ostvarujete ne na način da uklopite i druge narode, ljude u mogućnost da napravite jedan kompromis interesa, već ih ostvarujete tako što oduzimate pravo na život, elementarni život čitavim nacijama i čitavim slojevima društva. Znači tako nešto je vrlo antihumana tendencija. Da, u proglasu grupe intelektualaca pominje se ona čuvena sintagma o geopolitičkom položaju Srbije, da je Srbija istok zapadu i zapad istoku, i u tom kontekstu neko ovih dana pokrenuo zanimljivo pitanje šta bi se desilo u odnosima Srbije sa Rusijom kada bi Srbija eventualno i hipotetički pristupila jednoj alijansi kao što je NATO danas. Pa evo, kako vi komentarišete tu tezu, tim pre što je gospodin, ako se ne varam, Konstantin Kosačov ovih dana sasvim otvoreno rekao da apsolutno ne veruje u mogućnost pristupanja Srbije NATO paktu, ali je ipak za svaki slučaj podsjetio na sve moguće posljedice jedne takve odluke koju bi neko realizovao, da li referendumom, da li bez referenduma, ali u nekom strateškom smislu. Kosačov je sasvim jasno rekao da Rusija ne bi više bila srpski saveznik. Da li bi to u krajnjoj liniji automatski značilo i legitimaciju jednog protivpravnog stanja na Kosovu i Metohiji?
Da, tu je problem. Naš geopolitički prostor je uvek bio istok-zapad u zapad-istoku, a kad to kažemo ne mislimo samo na vrednostne stvari, kulturne stvari, nego mislimo da je bio raskršće ogromnih uticaja, ogromnih puteva i onaj ko je hteo da vlada središtem zemlje, kako se to zove, to je evroazijskim masivom, onim što je okosnica cele geopolitičke kontrole cele planete, taj mora da pređe preko naših prostora. Strašan problem srpskog naroda je što je onaj ko sa zapada dolazi na ove prostore, pa i onaj ko recimo iz islamskog sveta dolazi, uvek imao problem u tome što nas je doživljavao kao nekoga ko je ispostava Rusije i put Rusije ka ovom prostoru. Kako je to dobro rekao veliki ruski novinar i vrlo značaja javna ličnost ovih dana, Konstantin Leontjev, on je nama poručio da je Rusija poražena, vas niko ne bi dirao. To što vi imate problema samo govori o tome da je Rusija počela da se diže i da oni sad moraju podhitno da završe sa vama. Znači sve ono što su nekada prepuštali pre 10 godina dugotrajnim procesima rastakanja naše nacionalnog dostojanstva, svesti i slobodarskog duha, sada više nemaju vremena, shvatili da im vreme ističe i pokušavaju na brzinu da ugase Republiku Srpsku, da Srbiju raspačaju, da srpskom narodu nametnu osjećaj planetarne krivice, da nas potpuno razoružaju, da razore naše porodice, da razore našu socijalnu strukturu, da bi nas doveli u stanje potpune bezopasnosti. Jer čak i ovakvi, rascepkani na nekoliko država, dovedeni u situaciju da su naši sunarodnici obespravljeni svuda na Balkanu, dovedeni u situaciju smo mi socijalno pretvoreni u osiromašene ljude na ovom prostoru, razbijenih svih institucija, čak i ovakvi, mi možemo budemo veliki problem u pozadini tog NATO bloka, NATO fronta koji se pravi ka Rusiji. I zbog toga se pravi ceo taj problem, sad se ubrzavaju procesi i ogroman je pritisak i na strukture u Srbiji, tu smatram čak i državne strukture i mislim da ovaj priča o Srebrenici u stvari rezultat najobičnijeg pritiska iz Brisela i Vašingtona, jer vidjet ćete da jednako u smislu inicijative za rezoluciju o Srebrenici reaguju i ljudi iz vlasti i ljudi iz opozicije. Kad to kažem, mislim na najveće opozicijne stranke koje su jednako spremne da nedostojanstveno prihvate laž o srebreničkom genocidu. Tako kad sve to vidite da je to vrlo ozbiljan pritisak i da vrlo brzo moraju se nama da završe, jer je ovaj prostor još uvek nekontrolisan toliko koliko bi morao bude kontrolisan da bi moglo sa Rusijom da se obračunava. U tom smislu je tačno da se ovdje igra, da smo mi posledice naše muke su posledice jedne malo ozbiljnije svetske igre, te bitke za energente, jer iza svega stoji Sibir koji mora da bude u rukama nekih međunarodnih struktura, a ne u rukama ruske suverene države, i to se neće desiti ako Srbija ostane koliko toliko nezavisna, a minimum naše nezavisnosti i suverenosti jeste vojna neutralnost. Zato se udara po vojnoj neutralnosti i ono što je Kosačov rekao je najblaže rečeno. Znači, to je tako lepo diplomatski rečeno i tako sa puno razumevanja za pritisak koji Beograd trpi od Brisela i Vašingtona, da je to prosto nevjerovatno. Svaka druga svetska sila bi mnogo grublje reagovala i mnogo grublje bi podsjetila Srbiju da mi jedino mogućnost se borimo za Kosovo i Metohiju imamo zato što nam Rusija drži leđa i zato što u ovom trenutku južni tok treba prođe kroz Srbiju i zato što je to kičma našeg dostojanstva. Da, ali koliko smo, treba biti sasvim otvoreni, mi sami na neki način doprineli jednoj svojevrsnoj konfuziji koja se stvara, da li namerno ili ne, oko Srbije i njenih takozvanih spoljnopolitičkih prioriteta i strateških partnera, jer smo na neki način u prošloj godini strateškim partnerima otvoreno proglašavali i one države koje su priznale nezavisnost Kosova i koji imaju nedvosmislene, teritorijalne, imperijalne, geopolitičke, ekonomske pretenzije na naše prostore. Evo, pa mi na pamet primjer Turske, zato što je on ovako najindikativniji, da ne govorimo o američkim interesima koji se prosto podrazumevaju, ali mislim da vredi komentarisati i tu svojevrsnu spoljnopolitičku konfuziju koju smo u dobroj meri kumovali. Pa ta konfuzija je malo rezultat onoga što je sindrom balkanske raje, potrebe da se igraš s nekim stvarima sa kojima se ozbiljni ljudi ne igraju. Znači, ta vrsta to je u stvari politikanstvo u ozbiljnim diplomatskim okvirima gde to u principu nije dopušteno. Razumljivo je da ako ste vi maltene pod apsolutnom kontrolom NATO struktura, apsolutnom kontrolom evroatlantskih struktura u Srbiji,